Mpaka sana mutegeri wa Meru TV katho cia mwanya gorobona aru angiko watogeni rira tuthiritwe twikuretera nteto na njira indaza tetero tuthiritwe kubiranira muthenya yo na arua kumaguntu mwanya ja kaunti ya Meru gicigo mbunge beyond the county ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru twikuretera nteto urasi utukinyira na kana urasi mpite kuthirige karikana twikumenyithia uranthiguru egwita na mbere na kurikana na arua tariki 18 mweri ni wa 4 mwaka 2025 uniti tora kurimbita njiri wa cheupe na mwana niliwetoa mathithio ukamwita Jacqueline Makena. Na tukiambiria nteto cietu ni ati nawe Aruni Thuranira ura ni MC wa Abogeta na ura nawe mukariri giti wa mantu jege kubangira county na kinya ukiria Bathoko kanera jijikene ya kimonimoni ya physical planning and urban development na thirito agichumiria na gutariria ura babangiri ni kenda beta na mbere kwithira bagiukiria municipality jwa Mutindwa municipality yo Rutere Timau municipality ywa Rutere rwa Mikinduri na kinya municipality ywa Rutere rwa Maua netete na mbere na kwithirwa akiuga kinya mbeca iria ciumbite kwithirwa ya ni World Bank ikomba kwithirwa kibatetheri muno kurita nguita ije na na ndetete na mbere kwithirwa akiromba akariba ngubu na kinya abiashara na akariba Rutere rwa Taita kwithirwa na ndi bagikara mthemwa na betekanirie nikenda bomba kwariria mantu jako ni municipality ywa Nkubu mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma ari na nteto nkuruki. Aruni Thuranira MC wa Bogeta ya Bogaiti na umirite na kuga nande mbunge ya Meru nirikitie gukurukia NDP na yekethira igitumika kuthithia mbanjeti ya mwaka twitite jo kithirikari kiri mwaka jwa 2025 2026 indarikanirie na kubathondekera annual development plan ira itawa NDP na twakurukia ndene ya county assembly ya Meru kwa nande NDP na ithere document ire tumairwa ku inform budget kwa Meru mbere bethire baita yari baimenya budget yao kinya kethira indareterwa NDP chereri indira make sure twaritangugi utuku na muthenya na twa make sure NDP ukurugana na yakurukirwe in the county assembly of Meru. Nkuruki mutongeria ujo nande na kuga municipality jwa Meru amona Maua nijutegeri na njira ya mwanya na kinya gukurukwa kiri mbunge ije ya county ya Meru na kuga bakethira bakigunika bunene kumania na mbeca kinya cia ndona na mauguni jangi kathumba ndirari na IDP nayo yu na ithereri budget ya municipality ijiri ya mbere rare Meru municipality na inyayo I succeeded iturathithirie na ndamikurukia na ndamireta on the floor of the house as a committee planning na inyayo ne akurukire so na ndi Meru municipality ikona mbeca ireji kweja no ni donors kwa gutithira kwina wasiwasi antu ba Meru municipality igwe nibonganiri nonto mbeca ire tweja kwa ndona funding ikomba gukinyira municipality na kenda bomba kuthithirwa ngugi hapa na pale iwe ingi ndirathithagia rari ya Maua municipality kinya ndirakurukirie ndarita ngugi na committee ya planning na twa mithondeka buru nyayo ketha nechere bando we were able to pass it na twa mikurukia na twa mireta on the floor of the house na nyayo ndirakurukire bwa nya Maua municipality igwe nibonganiri nontu bukari tirongugira jiathirite na ndona funding ira bweja kwa bukaewa kenda jumba kurita ngugi kuthithia njira ire jia Maua kidogo bugumenya ndrine njia Maua ura ithere kari na ingwete kiambecha the management committee randa akurukirie Maua municipality ikatumira resources yubwega municipality jwa Nkubu na juju ithirite jo na mekucanio kathumba kwa antu betwetereni oni ndaretro those documents ngageria go set the hardest kenda tumba kubangania municipality ya Nkubu na yetwika ni functional no ndurikareto okirioni na members barabukareta barangabana aga nominate kenda beja kiri panel yakwa mbabeti kenda bomba gutwika the members of the board of the new municipality ya Nkubu ibwo bukamenya bu consulting governor na ingwethikia atongeri barabu kwenda baketha by part of
those members. Akirikiria mutongeria ujo na kuga nuntu bwa ngwataniro municipality jo Mutindo jukethera jugiukira anene na Nandiro mbare yawe ni municipality jojo juithira jukitikirwa na kwa muchijo munene kana city jaura ndaugaga kiri my address ndi ukurukia municipality ya Meru batu ingutegera nkona tuli rutero rwa Mount Kenya East tutena cities na itu anticipate Meru inkwenda tumithonde kora kumbikika kenda kinya president yona ni karibu ega amesan to status of a city kinya twenda city this side of the mountain no nduke utegera ndera kwina city Nakuru kwina city Eldoret kwina city Kisumu kwina city Mombasa but this rutero rwa hapa Eastern tutena city na twaromba buru mheshimiwa rais atutegera tukageria kuthithia njuu chini weka Meru karibu ega buru search that nyetu twenda tunenkerwa ya city to reckon with no tunayo Meru itwithera twende ne thirikari ne bwega nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na tugitigana na ripoti ya Jeff Wagituma kuma ruterene rura rwa kona kumaja kaunti ya Meru na nitukomba kwitha tugichokera kairi ruterene rwa Tigania nara nawe mubunge wa gicigo mbunge gya Tigania East no mheshimiwa Mpuru wa Buri tukuya narua na kumbite kwithirwa agikinyia kirimisa ya kanisa ya St John ira ruterene rwa Kagaene nara gukari na kiatho gya gukungwira gukua na kuriukua kwa Yesu Kristo nara hakiari mubunge uju netete na mbere na kwithirwa akiuria Kenya bethirwe bagikathiri muno kagiteneka na rankuruki augite nande Meru numbite kwithirwa ikiora no kuringana na mathina jareretete na mbere kwithirwa ikirukira ukabere no ntunande bari na ngavana omweru no mutuma ntwethingia Mpuru kurukinetete na mbere na kwithirwa akiwa kira Ameru nande bakwenda ni kwithirwa bakiritirwa ngugi ura kubatere no ntukagita kamyaka ile ithirite utengugi yomba kwithirwa ikirite kandene ya county ya Meru no mwandiki wetu anteto kumaruteru Andams Muturia nanteto nkuruki Nekiremisa yo kongwera ukona kuruka kwa Yesu Kristo kire kubuthigite kanisene ya St John Kagaene ara mubunge weshio mbunge Tigania East Mpuru wa Buri mbete kwitha kotana na Kristo amona battery kenda kumba kwithira be kongwera thigo nkwe bare amwe Mpuru wa Buri akendera Kristo amona kariba weshio mbunge Tigania East thigo nkwe njaga ya ukona kuruka kwa Yesu Kristo Yesu akirioka nari kenene musienu amen gorona sienu amen kera benu amen kera kurubenu amen kile akuru betu amen ke batiri betu amen hebu pigeni Bwana makofi wa Kristo wapendwa amen amen kaite no ko Mpuru wa Buri narekite kwa nande kaunti ya Meru na thiri na ukiri bona ne abura botana konekana ni ikome yake ile mithiru arawete abageta na mbere kumba kwitha kiwata ngavana omweru wa kaunti ya Meru mutuma twethingia mbaru kenda gutira Meru kumba wita na mbere kima mirandi ya witi na mbere Meru ilipona Meru ni orere na ketha Meru ni orere tuwatana tuke na twege ntuke mwe ute mtu ombo tumba inyomwe akristo bende twina ngabana omweru auto mutuma ntwethingia unda mutharimire muthenya gatigati na ndawantithia kire maruaru amen anda mwera ndirenda uitia kirima ukurombera te uitia kirima kumara ya kabubu jani Mpuru wa Buri wete na ndikira kaunti ya Meru kwenda ni utiira ngavana wa kaunti ya Meru mutuma ntwethingia kumba kwitha king'ana ni cigo mbunge bionthe kende bya kaunti ya Meru na njira yo baritira ngui iri kumba kwithira ikionekana kumba kwithira gitethia mukari kwa nkwenda atia ankwenda kwa ngavana otwenwe arutire mtu Tigania West ngugi amen arutire Tigania East ngugi amen arutire tubaimente negembe pede bentoke na bage ntukiwe Mpuru wa Buri uteve neneo na ngavana wa Meru County nontora wariku aringa bana bishop na kim bishop buria batiri avometo batiri ngurukia miaka 20 kenda tuka batiri na utentu kono matuka bishop lakini unatira mama akialoka bishop mukuru we apostle intobiana itwatere miaka ile utheri na miaka ingetigere ile tutoka na guta utheri
turenda mukristo arutire ngugi. Amen. Kiripoti Meru TV kumatiani Betanda Msimuturia wa Dhirinja. Tukitikana na ripoti ya Adams wa Dhirinja na nito kwamba kwitha tugicokera mwanka ruterene rwa Igembe Central na nawe mwarimu munene wa cukuru imwe kumenyekana ya St Max Primary kuma ruterero rwa Igembe Central nombete kwithirwa hakiritiro mukana ati nombe kwithirwa kiabeberu ruterero rwa Igembe Central na kwithirwa gikua ruterene rungi bu ni nyuma yawe kwithirwa hakiandikira baroa uraniwe mutongeri wa baraba ingine ne mbunge nene no Kimani Chungwa na kwithirwa akimuria kuri na mbeca milioni 10 ira bombete kwithirwa bagikiro wira nene mutongeria wa mugongo Rais William Ruto hati bakomba kwithirwa bakia wanekenda mbeca icio mba gutetheria cukuru gukira na nandi mwarimu nombete kwithirwa akiandika baroa ukiri Ichungwa na kumuria ni na mbeca icio mbere kwithirwa igita untu bubu buraburetete thina nene nibu wethiretwo bukimenyekana ati ukirakiria rate antu ni kumenyekana ati mbeca ici ni kwerekana ni cionbere kwithirwa ikiritirwa kuma kiri iciombete kwithirwa ikirekerwa kuma kiri ofisi ya mutongeri wa mugongo na kwithirwa ikinekero mubunge wa ruterero rwa Igembe Central Ndani Kile na ende mbeca iu tomba kwithirwa ikioneka ikiritango gikinyeriko untu buraburi rate antu ruterene ru no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero mukiri wa Nkunja ari nacio tariria. Agenda yetu number 1 isukuru yetu St Mark. Agenda yetu number 2 isukuru yetu St Mark. Na agenda yetu number 3 isukuru yetu St Mark. Ni aciari ba skuru ya St Mark Primary kiote ne Igembe Central bakimeneria mubunge Ndani Kile wa Karitha no tubakumakia na utishia mwarimu Muriongi bakiwa bo bationa mwarimu unge wa ukiria skuru eye no mwarimu Muriongi akiyo ikaria tere rutorere yere akiotene St Mark na were sukuru eye ni yekwa na ngekeweta sukuru eye Raisi yeko ya roto ambesa St Mark mwarimu ka atari na kiofuatilia mbesa yo amenyake vesi okinya kana itakinya. Point number 2 Raisi ande mwarimu wetu andika baroa nikabati otishiwa akerwa atari tangu Igembe Central Dene mwarimu nioni mbi na no sikilieta sukuru yetu St Mark ekaringithwa imuntu na mwarimu akiakolwa akaringithwa imuntu ni MP kana mtonge rutere tore maandamano tore jatika kuba murera tuitetie mwanga kangeta na mwarimu wetu atebati otongo imuntu Mheshimiwa Ndani watishia mwarimu wa St Mark umwereti atiri Igembe Central akathamanya St Mark kwena agenda ya muthame thio tutwira imakosa yekwa abwithia turi aciari ba St Mark na ntubagi utene tuwe sore itwiro makosa ya mwarimu yekwa abwithitie. Number 2 mbeca ira raisi atwere cia uka irasi awere boya araua sukuru ya St Mark bwana MP iyo ni wachie iyo ni yangu oka guthana were yako itwiro matiro ya leo toro isindrefu waka kana no waka kiri aciari ba ni bawete ni bakwenda kumenya uma ukonie manto ya mbeca ira raisi atengeresa skuru eye na uma bo barenda kubumenya kuma kiri mubunge wo Ndani Kile wa Karitha Ruto yako yana atwere 10 milioni na baibaria 3 milioni na kimbeca iu itokuibwa itiathananirwe no tengo itokoneritete na mbio emwe cukuru itakomenya entity chate komenya chiamani ate komenya batu romba ya tukuria bwana Ndani Kile na tore mbeca cia cukuru inaire na githota thaniri Ruto itukuromba Ruto mbeca cietu tieye tiake cukuru wetu wora ugure aka cukuru wetu itukwirwa mbeca iu cia release cia waka irasi be St Mark na mwangera thai kinya musingi utengwa itwiro ire irasi bibangite wokwa na nonto bitirako monga thai. Number 3 batwe tore antu baki yote na antu ba Igembe Central mwarimu Muriongi agare belo St Mark utionge omwebeletie Mheshimiwa Ndani Kile Karitho batwe nditore mheshimiwa itokomenya be private secretary oke bwana Ronandi na yakanisene aua mheshimiwa na kobethetie president Ruto mbeca milioni 5 cia woka irasi tukwenda kuria president ile renge thirikari kobethwa mbia ile renge mpia kobethe president imora so tukwenda kumenya urongo bou mbasi akwerwa iteritangwe Ndani Kile MP wetu akiwa ateritangwe nacio
Muriongi airomera sikurera aritangwe na bwazi aribomenye na mbiu jorera yukuto weta to bwethira nacio. Keripota Meru TV kuma skuru ya St Mark Kiotene Gembe Central Beta Mukiri Onkonja. Na tugitigana na ripoti ya Mukiri wa Nkonja kuma ruterero wa Igembe Central na ndeto kumba kuthira tugicoka mwanka gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe na nawe Tibu wa Kabuboni ira iri wandine ya Magumoni gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe no David Mutembei nethiritwe agiciumiria na gwita na mbere na kwithirwa akiwa wamba bwande thiruterero ni ruthiritwe birukuyongeleka muno untubura hakuwa ni butumite kinya kariba ntere bakagiobwa na kinya bakethirwa bagitetera untububu ni kiraba kuwa ati ni bakwithirwa bagita sare nene igitarira ndethitio ciomba kwithirwa ikijwa kuma kirenja ciao netete na mbere na kwithirwa agitariria njira imwe ya ira amba baba bakwithirwa bagitumira kwithirwa bakija ndethizi na arakuga barijukia mburi bagethira bagitikira nkobia ta mtu na nyumene bakomba bakithirwa bagikamata na bikibiki untubura bugutuma ngui zao ya kuthingatiria ndethizi bukethirwa bukiuma ankuruki netete na mbere na kwithirwa nande akiromba hantu na bombe kwithirwa bagikarie muno na araugite ati wamba bubu muno burita na mbere igitarire kuri na mbura enene nontuniro kwithirwa kukia amba kanya kakwithirwa bakimatukana ndethizi mwandiki wetu anteto kuma ruterero murimi wa Mbogo ari national jirendaja. Chibu wa Kabuboni ndeni ya wandi ya Magumoni gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe David Mutembei augite wamba bwangu kwa mwana mburi buingite muno ntere-inu araugite amba bari yakagita karambura ekura leo thenenera muno ni security ya wamba na tokeya ya njusini kwiga security mikora ni mengi muno atumia matekoraria ngoko nyomba na thuri mao mburi itekorara nyomba anane makinyetie bange bagocagira ng'ombe ngiyagia ng'ombe rwaganie karutwaragani ne kathie nonto negwo mami utukore nise no awegwe ng'ombe kethiete umene gore kanwe negwe uko mburi ngoko na mburi nonto ne kesinka iripotetwe nenkiuga anto ne mauge ngoko ne kiwa muno especially ndi ambula na ngoko na mburi cia kwa ndi ambula akiuga wona ngoko na mburi cheyo antu babonda bonda ibo bagutumirwa guchikamata Kabuboni post na netotetha na ya muno namo but no ntotale mbure ekura no wethera riu arero masete kuia riu muntu akiuragirwa akau manja tuko riu wethera no ntombura raurire muno ng'omberere kuthie na antu mambunda magatumirwa gusabilisa mburi ungasabiliswa kubira ngoko no ketha mutori akubatirwa nguo cia cionthe mburi ekuthie araugite mburi chirijo igekirwa nkobia ta muntu na gukamato ibikibiki wona wakomana na bikibiki no kathugania na antu bakamatitwe ndimwe yago imburi ekamatitwe na muno ngitwa kubira nguku kana gukua mburi umikite nkobia utigakue mburi ene nundu mekagira nkobia takari muntu abiritwe thaa 12 na ni mburi iri pikipikini kenda mburi etweka muntu atweka thanda abiria ako katikati ndereva ali bale mbere uyu ungi ali thuba mburi iri gatagati na nkobia riu kauga ni antu mathatu mathiete kumbe mburi ni muntu akathatu indi arutite mbito akiriathithia babonda bonda kurega gutumirwo gukamata into bira bijitwe nontu wona bagwatwa bakathukirwe tagaria rinene ria kiwatho leo ato kuga thirikari nwethie mbere gutwongera security ngaengebe maringa biringi monthe makauma na tutokauma tugatethania muno ningira antu mambunda matiga support way umakuia ri ni mere ntuku ciao ni ntare na thirikari akamukiria atua kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Na tukaura gataru tukacoka haja ringi taunine ya Mutindo na ara napo arimi na kariba kithoka ni bethirite bagichumiria na guteta na ara kuri na nkuchaniche miunda cithirite igita na mbere ruterene rwa kithoka arimi baba bamoni bachumirite na kuga ati boni bethiro bakirima miunda wira bakwitikiria ngao na bomba kwithira bakianda mingao ende arimi bangi na bomba kwithira bagichumiria na ndawa ya kuwira na bomba kwithira bakiwira mingao izi na yomba kwithira ikiuma na bomba handa mpembe cia ndene ya munda juju untubura bukwirikana ni butumite ndwa na kinya mpathu ikethirwo ikinenea muno nterene iu cia kithoka mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na Nteto una jirendaja
ababa inaberekerete mung'ao jou jundi okuona mundene jou jugeri ndawa eria jugitagwo eria ngeno ya kweja ambiria kwanda mpempe jou ukuona na ntikumenya no mwene mung'ao ni atakagita ona kinya kethiro netite nagira P3 na munda jojo msee wako au kuwa mwaka ja 2019 irio thina yambiririe Stare mwanto musiri kuma runogone aja turi ikithoka gieto na munda jojo ijo ba mwanake kinya turi anani itu tweja guketha kawa kuna kurima na ba mwanake agukua ba mwanake ungi iro ambiririe gutetera munda jojo akiuga ijuawe nuo gurite na agwitwo masairi yareo orirwe masairi no orirwe munda kwen document bwandikirwa augire uti gutandikawa kwira munda itandikwa na ndiba igamba leta kotini bamathanira bandikirwa taitone yao na munda jwa nenderie roire na nja athiria na ndi muthako we no uchokete kuruirire thejo ntu abaire ti abera munda jo ijwao ithareo no atumite abera munda ijwe tuju ciomieni tutunyane tugae ejire baba kimene batikumenya yagitanga miti Stare mwanto musiri kuma runogone akiuga munda jwawe na jwawe kuyitea ero agire savia akareka kugira savia boni apikoni cyao jumaine ndabagire ndamugire kwa siku ashiba muira kurera rere andi tiare ndo kinya kwawe ikaitina area tutiriganite nwe uraturiganite nwe ni kamunda kakasi nyoko ito karamana ale ile muthaka kweja kauga agatumire inya tukweja twya bakianda tukuboria ile kwambiriria kuurwa ndaringwa kumbieje ndarinywaja tiro kimu aringwa rero na rou twabera tukwiyite kurwa marito tatapirite nkava acha turike voka mndene wetu na ndi naro karokere toigwa kwina ntu bangi tupinganira bombi munda jojo tukweja karokere na tutwandire mbere yao na baba gitatia peza naro kwandira mpempe iguru yambi ya mungojo wetu na baugira alafu baadaye njama kimathi ou kasenyo baba na nde kwambi ndo tonya munda nekiringa munda bindio kenda tutumira brother wakwa ili ambio tora oni na mukuru tuma abati tweta ku report kithoka police post tweta twa report twaya kwa umbi iyo nekwa iyo ngine mwe ku kim twayegwa tweta sibitari tweta twandikirwa na twayegwa ndagwa na P3 twera twete tujurirwe na uu ni ugukari ndene bamwe bakanda bangi bakeja bakaugira na barikia kugira bia bau bangi bagacoka nabo bakandira biao uu ni jakuga ni ngucanio cia miunda o ira itumaga antu babaingi bagatigwa bari na mathina ja maingi ona ikuo bikoneka Bita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Wega sana MC Mwitonga kuma rutero rwa Mutindwa yo Kangangi na ni wirigiro bwetu antu bakithoka bakithera bakigwatanira na batige kuthuka ngimera nuntu imera ni tharimu kuma kiri mwathani
Na kumania na ripoti ya MC Mutonga tukwamba kwithira tukijukia kamburiki kanini tukitha tukichokera kagita gatikura ugomba kwithirwa ukiumaruka mitambone na ntunchokete na nteto ingi nyingi nkuruki kumantere mwanya mwanya cia kaunti ya Meru na kou ugomba kwithirwa ugitonga remote yeku. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya thaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wao wameweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia hivi Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwethero bakanyirua. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Kamune. Achamoge misi. Kabisa. Huyu ndugu alishinda shilingi 1,150. Jina langu naitwa Billy Bruno. Yes, Billy Bruno kutoka sehemu gani? Upande wa Kipkelion West. Sasa umecheza tatua tatu kwa muda gani? Karibu 3 years. 3 years. Na umewahi shinda? Kabisa. Umeshinda kama ngapi hivyo wakati una? 3 28. Wewe pia unakula sana. Ulisikiaje ndugu yangu? Sasa leo ni siku yako ya bahati. Kabisa. Cheki yako ndio hii. 150,000 Kenya shillings. Inaenda kwa Philip Towet. Wewe na bibi mmepangaje na hii pesa? Kumalizia fees ya watoto. Muhimu sana. Hata kununua ng'ombe. Mimi namwambia mcheze tatua tatu ni rahisi kama 1 2 3. Na kama kawaida nasema tatua tatu ni rahisi kama vile 1 2 3 tena kwa mpigo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ibwaka sana mutegeri wa Meru TV na nkatho cia mwanya kwa togeni uringite na mbere kwitha tukumenyithia ra tukuthuranirite muthenya yona arua na ra tugite na mbere na nteto cietu na ati nawe DCC wa Imenti South anwe Mary Mwangi no mbete kwithirwa agimiria na kuwa nibetete na mbere kwithirwa bakirwa na ndawa cia Bongita na ra nandi hetete na mbere na kwithirwa akiuria ndiaba irabu muno kagitene gaka kuri na kiumia giki gya kungwira mantu ja mega kana kiumia giki theru bombe kwithirwa bakithingatira mawatho yonthe ya kithirikari gutigira gutina andu agatigati kwao na rwangi rwa kurwa na mantu ja Bongita netete na mbere na kwithirwa kinya akiuria antu bete na mbere kwithirwa bakianda miti nontu na miti no bakwithirwa igitetheria rira na kubugatigira rira rietu ni ruthongi na kureta kinya mbura na retete na mbere na kwithirwa akiuga ati kuna kinya antu bakwithirwa bakirekeria siwenji ikethirwa igitonya kiri miuro
muno ruterenero nkubu na meneretio ntubu na kuwa butebu wikinyani no ntumiurweje ni gutetheria antu kirikurima na kinya kunyurujiru no mwandiki wetu Anteto kuma ruteru Jeff Wagituma ari nacio tariria akiariria metha ya Nteto ya Meru TV DCC wa South Menti Mere Mwangi na ugite bo jarwangirwo karia bageta na mbere kurwana ndawa cia mbogita ja South Menti na kinya endia bairabu thokone inene ya nkubu bara nabo batithira bakithingata sheria ura chithirite ikiuga wazazi wachunge watoto mahali wako kwa sababu wako nyumbani. Alafu ya pili, machifu hawa na ACCs na sisi wote ambao tunaangalia masuala ya usalama tumekubaliana kwamba tunaendelea na crackdowns za pombe na zile basi zina operate over hours. Jana kulikuwa na crackdown hapa Nkobo na ninashukuru sana OCS na ACC wa Nkwene walifanya operation kwa sababu hatutakubali bars ambazo zinaendelea masaa ambayo haitakikani market zote katika South Menti. So tunahimiza tu watu wetu wana biashara, tunapofanya biashara yetu tuangazie sheria na ndio kila mtu aweze kufurahia msimu huu wa Easter holiday. Hatuna vita na wanabiashara, lakini wale ambao wanataka kuharibu biashara na kuharibia wengine hatutakubali. Kuruki DCC ujo na kurianto bedre bakijukia kanya na kuanda mite. Msimu kama huu kuna mambo mingi, mvua ni mingi. Mvua hii ya masika sasa iko katika climax na tunaomba kwamba tupande miti. Wakati huu msimu huu wa mvua, kila chief every Friday, first Friday of the week, chief anahamasisha watu yake katika location na tumeendelea kupanda miti South Menti. Tumepanda miti mingi sana, over 400,000 so far, na tunaendelea especially wakati kama huu. Forest Department wako na miche ya kutosha na pia kuna organizations zingine pia zinatusaidia na miche na tunaendelea pia tunahimiza wakulima wetu. Kuna hii miti ya matunda na miti mingine kila mtu akaweza kupanda pale katika shamba lake. Akirikiria norotithiritie kiara bara nabo bakurekeria nduje miurone. Nimeambiwa kwamba nimeripotiwa cases za Nkobo Market, kuna watu wanafungulia sewage wakati kama huu inanyesha, na tumetuma public health officer, wale ambao ni wenye ploti, the plot owners, lazima kila mtu discharge waste yake kulingana na sheria. Niliripotiwa kesi ambayo wakati mvua inaendelea kuna wao ambao baadhi yao wanafungulia sewage na wale watu wa pande ya chini wanakunywa maji ambayo sio maji mazuri. Kwa hivyo hao wana ploti, tafadhali, na ukikamatwa na public health officer utashtakiwa. Ukiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na ntuku ya ruari ni ntuku ira twita ntuku ya Good Friday kana ntuku ira ntubethera bari na kugwirwo guku nene bagikungwira gukua kwambwa na kinya gukua kuriuka na kinya kwamba mutharabene kwa Jesu na nikio gitumi kinya Methodist ya rutere Robore sakiti kinya tumbite kwithira gitigiro nyuma ntuku na rua na raba gutiumiriti na kwithira bagikungwira mantu tazaza na nagaraba ithito bakungwira kinya njira ya muthara irikionanilia kia gukua kuriuka na kinya kwamba mutharabene kwa Jesu. Akiaria nawe Bishop wa kanisa eu urokumenyekana ya Dr. Nicholas Mutwiri netete na mbere na kwithirwa akiuria Kristo muno bethirwe bakienda na muno kagitene gaka na kwithirwa kinya bagite na mbere kuthithia mantu jara mega na jara ya kuthingatana na maandiko ya Mwathani. Mwandiki wetu Anteto kuma ruterero Bure no mwende wa Liboni hari nacio tariria.
iri njuma endura riu akristo ba kanisa ya Methodist kuma Bore Saketi bakongwirite ntuku ye na njira ya mwanya araba bwethetie njira ya mutharaba na wita kuntu mwanya nikenda kulikana njamario no kwa Jesu Kristo. Mantu ya kuyeri ni bishop wa kanisa isi ya Methodist, Bishop Dr. Nicholas Mutweri. Bita Bishop Dr. Mutweri, Bishop wa Kaga Synod na chairman wa NCCK Upper Eastern Region ire gwata Marsabit, Isiolo, Meru na Tharaka Nithi. Na ntuku iji anarua ni ntuku inene muno ndene ya muturire jwa Gikristo, ni ntuku iria tukurikana uria witagwa Jesu Kristo, uria mwambiria wa Gikristo, uria ombire gukamata mutharaba ni untu bwa meya jetu twinde nomba kureta akwe muntu na Murungu. Na ntuku iji niria akristo bethagirwo bena kanya gakwirikana na kurikana aturi bao na kurikana barabangi kinya barabatigwitane nabo nikenda bakomba kwireta amo bonde ni untu gukurukira giku kya Jesu mutharabene nikyo kiombere kureta communities yamwe, kiomba kureta muntu amwe na Murungu na tontu bontu bobo wa Kristo barikanaga ntuku iji iri ntuku inene ya kuomba kwijamo kairi nikenda tukomba kwiringanira twithirwe tukionanagia ukristo bwama nturene buria butongeretwe ni Jesu wengwa mwene mwambiria jwa ukristo. Kanjukia kanya ka gucokia nkatho nontu bwa saketi yetu ebore kwithira tuchamanitie kiumia kia mutharaba na ngicokagiria bishop wetu na chungaji bange bareomba kwijanania bontu kwijana arua na turiuga ntumiri ira tugutumiria igitenerere iwendo na tombe kwithirwa twina mfano jo mwega tajuria Jesu Kristo ari na ju na twendana mantu jonthe jagakara bwega kuuga tuge ibwega nontu bwa mwathani gutumbanira tukwithwa twina kiumia gikiega tomba kwithirwa tukiriungagia mutharaba kumaja kanisa ya St Matthews tweta mairi 7 twakinya BBC na twachoka na njira iu injire moya evangelism na nandiga twitite kwikia ntumiri yome na itukwirigira kinyayo mwathani akethirwa aria mona bautwe tora tomba kwithirwa turi na kiumia gikiega. Lukina gwete gitumi kio kungwira njuma ndura ni kuonania wendo yora Jesu Kristo onana cia wendo rira ari nthigurune. Atontu bontu bobo naro turi kanisa neje ya St Matthew ndene ya Bore Saket twiringanirite twinde kuonania wendo bwa mwathani rukona ntura bagwiritwe ntuku iji anarua baumite makanisa ene jano tutindete aja na tuma tugeta kija gutumiria nikenda tukomba kuonania wendo na muno tukioragia antu ba kithima ndene ya ntura iji kwithirwa kwena kwenda na kuma na arua antu batige kwira bangi ng'ombe antu batige kuinyeria bangi kwena kuragana ana bani ni bakiuraga na gukethirwa kwena kiriro na kiriro kia na arua gukari kiriro kia muthia kia Jesu Kristo nikia tumia ugere mantu jonthe za kuthira ntuku ya narua tukiuthoranaga na Kristo bangi bonthe nuntu twigwathanua na ngwatanore imwe ge Kristo o aria a Kristo bari narua na antu bari nyabate a Kristo ni ntumiri ya wendo ni ntumiri ya wendo intumiri ya kwiganua intumiri ya kurithania intumiri ya reconciliation intumiri ya thiri intumiri ya gwichokaniria kairi kiri mwathani to ntumiri eje netago ntukunde o ara mu Kristo ari ena muturi wawe na nyabarabate a Kristo nonto Jesu atoniria barabara a Kristo ake wendo kinya bau bangi bondo itukubera wendo ndene ya Kristo ibo bwega. Turabangire crusade yegitara Pasaka nikenda antu bonde tukomba kumba kubera mantu ja wega bwa mwathani nontu kagitene gaka ka Pasaka ukeja kwithirwa Jesu Kristo atakwira mutharabene tutendethirwa turi na wonokanio na kanisa tendethirwa irio kwa nandi gukurukira crusade yegitara Pasaka atukwenda gukinyaniria ntumiri ira Jesu athiririe kenda bawotwe tumba gwetithia na mbere ngugi ya Jesu Kristo ira tutigire. Reporter Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Wega sana Mwende wa Laiboni nonto bwa ripoti kuma ruterero Bore na nande tukomba kwitha tugicokera aja tauni ya Mutindwa nara nawe ngavana wa Meru Mutumantu Ethingia ntukweru ari na kumbete kwithirwa gika gikaro na kuru Banjuri Ncheke
na nabombete kwithirwa bakiariria mantu mwanya mwanya yegie witi na mbere bo kaunti ya Meru. Kiri gikaro giki gavana Mutumano mbere kwithirwa akiyuki kanya kau na kwithirwa akiromba kuruga Njuri Ncheke kwithirwa bakigwatanira na kugiukiri ukirikana wa higitarira mantu jarario ja gavana ororario Kawira Mwangaza yarethiritwe yagite na mbere. Njuri Ncheke niombete kwithirwa ikigaunuka na kukagia mpathu gatigatine kao na nandi gavana aboriti bombe kwithirwa bagichokanira bagwatanire na bage kintu kimwe nikienda batigira Meru igwite na mbere ura kubatiri. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga ari na Nteto utariria. Gavana Meru Narua nombete kwithirwa ari na gikaro na kuruba Njuri aria bombete kwithirwa bakiariria mantu menya nkurukine jaria jatuthiurukirite mantu ja mianka mantu ja wamba bwandethia na mantu ta jau bakiaria ni bethiritwo bai na jaja kuga kade kwire oringi ya kuru ni kwibuka ngwati kuwatanĩria Meru iyi no tuigwethera kwina responsibility ya kureta watanĩro kureta thiri kureta ya rona ara kwina andro na kwa assignment yembere na request ni twambĩrĩrie mũbango wa kureta community ya Tharaka Meru amwe na tuicotongeria betu nikenda tuthiria thĩna mbere yao ĩngĩ netuye solution ya grazing zone yetu ya belt ya Nyambene nengi nitwerie kwithera turi proactive no ila kwina issues between communities yetu na wajazatu kuburomba nitugwatanithia kuruba Njuri na tucokie utongeria bwetu kiri headquarters ya Njuri Aranchiru na bwendelee kurombera thirikari ya mwana wenu na thirikari yenu no thirikari ya mutumo twethingie ke ya kuwa mutumo ciari ni mukuru Njuri ni hakuruba Njuri baba kana ni atakubona na akuruba Njuri bateciara nturika tema akuruba Njuri bateciara na babeki na bena ume na kuruba Njuri na wagateci arabia kana kabo mukuru ya otena akiri nyingi kakila roigi itemenya gutulethia nkale umake chui nkale ndiyo iriyo mondi kana so kumenya na bogeya kumama gwikira ugithwana thirikari Meru ikawa no ntumbua yena mwana utira kura muno utaginya miaka 60 ote miaka 60 kwendekana genda thirikari ungaba no ntuwe kangote wiyo mukurura kaumudwario mukurura marumario mukuru murangiri areo Washington yareaga Mugambi yareaga ni hata thirikari Meru ikawa na kibotukira kwena sababu ite wananga kwa tuika akoro baterita ngwe yao so niko kwira ite ngwe yenu wone nani kabothikira kathikira wisdom wira kweneo twite wo utumenyerete community yetu na mwathani endelee kututharima nani kira ito biragie nara national kiri munene wetu president na muno twendelee kusupport na deputy wawe Kindiki urawe mwana wetu nikenda tureta bila biti na rego pesa wasawa wazee ni bwana ngai abutharime sana na ile bwende ni migambo yumbite kwithirwa ikiarua ni akuru bari na ume bwa iguru muno aria bagwatanirite na gavana wa Meru uria mwendithiri na Mwinyia bombite kwithirwa bakiuga bagatetheria guchua thiri na kumithingata amwe na bau gavana na bakathite muno na ntina jange ni ndaikia kwithirwa nkiigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Na yo mbeu imbithi kumarutererwa atia Kariga nabo ni bethiritwo bagiciumiria na gwita na mbere kwithirwa bagitariria yamwe ya mathina jara bakwithirwa bekurukira kirimantu jegi michetho na araba kuwa bo batithirite bari na BNB biega bya guchethera mibira na kinya kwithirwa batina neti nibetete na mbere na kwithirwa bakiwa mubunge wao waruterero rwa Tharaka Noe Gitonga Murugara wa mwana kinya MC waruterero no Kinyo Zendem
nibethirite bakibatejaniria antu anene kiri mantu yegie michetho ni bakuromba nandi mubunge ucio na kinya MC bagwatanire bombe kuthura bakibarimira BN bone antu aya aguchethera bagurirwo mibira na kinya uniform untu bura bakuabo bakethira bakiona into bibi bakethira bakinganirwa nontu michetho ikabatetheria kuthura bagichebaniri na mantu ja maingi ya yethira jarero kiri antu babethi yario mantu ja kunywa nchobi mantu ja kunywa bangi na mantu jangi ja maingi ya mathuku no mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutere Ndagara Waiguna hari nacio tariria mbethe kuma wandia jagariga mono bara bakamarandi bebumerete gutariria thina ira bokurukira mono kiri micetho muga challenge yitu kurukagira sa youth challenge nyingi tumba utuika ntuko address kire tongore beto na batimbo tutikiri last week bayeri bawe dembe goroba umia nontu kiwanja kina miuro twari tugicethanga tugichuya gwikira turo turatumaika ndogo twinyeria maguru muntu akabaratia Kenya njara so tukomba kurungamia uchethi bwetu mbethe na gaingu na ngwataniro na nithagirwo yendete mubira muno baingi muno withagirwo bena talent chao chetha lakini nontu bakwagia mibira na iwanja batithia mibira ni kuthaka gaba gitariri bogete ino cha thina ira bokurukiri kwagabia ni biega mibira kwa mana uniform chao chetha ira bitu watu na bionaga bini iwanja bithuku kabisa bitare mawa nduga ira wanja ibire mwe na kenda tombo chetha iwanja ni biega number 2 tutiwe twena uniform utekera bwantu reke na uniform tena tuchetha na shati kazo tuchetha tena nguo challenge ngenu mubiro tu uteka short time ugatoreka no tubamegwa na iwanja kuthuka mubiro rautha ya twena uomwe mubira turothete ripia twaripia mwanka ya kinya beyond tutiumba kuripia kiroki na mwanka thiru tukinete bantu akurungamia mubiro yu tutia gucetha no mubira na turikangire kabisa tucethaga na machigati no tutie na uniform na twacho bantu tukiumba kuruta uniform tutionaga namba 2 twarira bubire nkanga Queens tomba go spirit no twari tukumenya gucetha kabisa tukurutana lakini mubiro kura twachokire tweringanira twatucetha kabira okara kamwe twagachina ne mwaka thene ndigate mbugangire na tutie na other means ona muntu akuruketa na arana tugicetha na ntu bumetera mundu ni mbaya gucetha nontu uniform ni nta uniformity gato tutie na bio kigwanja ituge bira tutumagira guchuria neti imeko ire ya goimuthwa mara tugatema yengi tukethira ni arirwe na neti utithagirwa twina neti cia kugana imwe itutumaga na chindano tukanenkanira tugatuma tukariba mubundi ruka ire tukathi twachetha kairi watabura ikathira tukaira kairi kwa mubundi rende baugete MC ogontu gogo hamwe na mujumbe wa Tharaka nombete kwetherwa kibatanyaniria anene kwetherwa kinyimo cha tournament iri thagwitiro thagirwa gukume na gontu gogo simbuge MC wanaga utige ndoto chukurikagira ndene CDM utige ndoto chukurikagira ndene ya misetho as a youth nundu tintu atrodira tournament ndiga kirota tournament ndene cheke tonyai nara ngareni lakini kama nyakika na kama rand location tournament ya MCA kire MP na rotha tournament imo kwa mwanga na tournament ini tigo ero organize to bwega nuntu tigo youth to magra mbesi nyingi muno uthi tournament inira na tutiwatare once no iriko tuge tournament rero thitwe no mwe ora bangite kurutha tournament mwanga tukathikura ya tutiomba goya tona wetu twinde dio nwanga tukare afya na tutiena barabara imbega cha kuthina ngari tutiena kinyanya kari cha kuthina jo so ende okathi kwethera kinya kuthina agu itutumira ngarama mbinge muno kinya mbeca ireithie te ucindanirwo kinya no aturia kuona kana twakinya tournament ithirire igwarira Bishop Nicholas Mwathi na rengera giciaca kimenyekana ta Kanugu bumeretie na kubatethera na mubira wa gucethera gontu guku bugande as a club chairman kushokia ngatho kiri our inspiring MCA Kanugu nuntu botoretera mubira wa football mubira mwega mubira qualified ura twakenera sa youth twinde turiaga nitukuromba promise ya rutha tujaga rutha agatunitira mibira ningi nekenda youth betu bombo setha kinya redis bombo setha mubira asante sana nuntu botunitira mubira the aspirant Bishop Kanugu itukumwira karibu sana nuntu tukugwa force ni wa yetenio ntukuona mapema igatutethia itukuga ibwega nuntu boyu atu support na mubira yo atu support na itweregirite atu support monguruki yo gete support mubira ora twari na gumwe imuntu umwe tu atuguririte umwe wa kwetu na gogu na wathukire waturikangire twarutha watwika no tirutheka mwanka gutwamba gutigana na mubira riru twarekana na mubira twachoka mbichi kurima na gukara wau uri ututena wira indi tukuibwaga nontu bwa Kanugu nontu bwa turetera mubira tena tugachoka kiwanjani
Bewe mbidi ngwetigia gachoka kwanja. Kuma kamarandi wambia chakari gachiko mugega baraka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara. Waiguna. Nabo hatongeria kuma ruterero no thimenti ni bethirite bagiciumiri na gutana mbere na gucokia ngatho cia mwanya kiri ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia nikiraba kuga ati nombete kwithirwa akibategera na ritho ringi gitarira retete na mbere kwithirwa gitara antu kana masisi bathirikari yawe nomba kwithirwa akiba kinya twanya kiri thirikari yawe indi nibetite na mbere na kwithirwa bakiuria ngavana Mutuma okay ya kwithirwa kurikanya kangi katigere na gakuoneka ombe kwithirwa akinoti JR urorombere kwithirwa agikinyukira karwitha kuma ruterene roburi na itumi biawe birari atinika kwenda Meru yomba kwithirwa ikigia na ukiri no mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga na Nteto Utariria ni akariva no thimenti aria baumirite na bagicokeria nkatho kiri His Excellency Isaac Mutumanto Ethingia nuntu bwa uria Meru yombite kwithirwa ikigita ukiri amwe na bau ni bombite kwithirwa bakimuromba na bakimuragia JR mwana wao ni arikanwe kethirwa gwigantu kangi gatigarite na nkuruki bakerekeria ruterene rwa Miunda nombe kwithirwa akinenkerwa nikenda akabatetheria yitwa mbita moria wa Ntonjogu na ndi mukari wa no thimenti mbere ma tankujukia kanya gaka pani abe ya wana kamati babangi tukari abo atongeria ja uchokeria gavana wetu Isaac Mutumanto Ethingia nkatho cha mwanya sana cha kumakira andu betu bano thimenti nuntu bo tutarira deputy gavana Rinda Kiomega ki aumite area yetu eno thimenti ura tutona kairi kuma devolution irambia Kenya. Number 2 atutarira nominate areas Murega ali CEC wa sports achoka atutarira JR Marete ali CEC wa Miunda lakini muthiene toigwa gitikiu kirachenjerwe na tougwa indi ibwega kinyogu athithitie nuntu bathiri twacoka tougwa indi nuntu ngavana noe kiondo kiawe kina nyama nyingi au achuritie na gite kugurute rumwe acokerie no thimenti gitio kiu kinya kiarega kuija kiu gya CEC wa Miunda kwina CEO nuntu thina yetu no thimenti ni Miunda na netu maturinga gituma rimwe na rimwe indi ngavana itumucokeria nkatho na ndina matuthithire jo batwi antu bano thimenti tukethwa tunganiri kana ya antu betu aya His Excellency na twitirite ngui ndongi na tukendea gumucokeria nkatho tucokia mwanka kiumia gigathira twina kinya ana bange ja Eric Mutwiri Mwirigi uria urarwite ndwai nene no ndwa change ya utongeria wa Meru County tugenje yara ikirarikire gwita itukugwirirwa thiri ya Meru ithirwerio na tukuria atongeria betu ba Meru County beja na heshima abatige kurwa mundu anengerwa bakambiria kurwa bakiuga uto aja kana are angi katho kiri gavana wetu Isaac Mutuma tukimwira ni bwega nontu bwa Meru County nigite mpio na ina thiri nandi Excellency gavana wetu Mutumanto Ethingia nuntu bwa ngugi ukiri buradete ndene ya Meru County kuma Mutuma kuthurwa giti kia gavana Meru niegire thiri inene na tu deliverance okugwatania antu bonde ende batwe antu bano thimenti no nintu gitikira turategete gietu kianja JR Marete wambi rutero rwa Miunda gitikiu kiretere lakini twera mwathani najukio kumia na rutero rwa wetu tutijina ta kurakarire omba kwithirwa kwi gintu kingi JR ekiri tena jangi ni jagundaria kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo wa Jwa Kangangi no thimenti Meru TV. Na kumania na ripoti ya MC Mwitonga kuma ruterero no thimenti au natokomba kuthira tugikira gatanta ntito cietu kurubonarua
ngakuri bwega no tubo kwithira uria muna watu tugwete mbaru no tuthingatirite kiri mitandao yetu ni Meru TV ruterero Facebook na ruterero YouTube ni Meru TV Digital na ngakurika ni Meru TV na nditumbite kwithira tugikinya ntere mwanya ndene ya nthiguru yetu itwithirite tukinya ruterero Mombasa itwithirite tukinya ruterero Nairobi na itwithirite tukinya kinya ruterero Ukambani kwa hivyo nara kuntheori utio tumba kwithira ukiwatchira Meru TV uri gukurukira Signet ibwega sana no tubo kwithira uria muna watu kagita konthera kini ukomba kwithira ukimari kwa mitambo na nkethira ngicokera kagita gatikura ya na this time round ngomba kwithira ndina mugeni urabwendete kabisa Dr. Ante kana Sara Kilemi tukomba kwithira tukiariria noe mantu ya servant leadership na mantu jangiza maingi jegie utongeria bwa ekuru na tukethira tugitegera mantu mwanya ku ugenda kwithira ugikurukirwa witina mbere kwithira ukiaraniria na batwi rito ria kuri mbita njeri wa cheupe no mwandiki kana monaniri wetu wa mathithio ukamwita Jacqueline Makena. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu.